hanyuma yitwa Bwiza Emerance. Bwiza Emerance ni umukobwa mwiza cyane w'umunyarwanda ukomeje kugenda adutamo indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi Bwiza Emerance ni mumfashe abakunzi ba Gikoperative tubanze tumuhe amashyi tunamushimire cyane kuko uyu muhanzi witwa Bwiza Emerance arakora bro. Ni umuhanzi udashobora kumara byibuze igihe kigeze ku mezi 3 adataye indirimbo hanze. Afitanye indirimbo na Chris Easy, cyokoza indirimbo ye na Chris Easy yitwa Cinema, narayirebye kuri YouTube, ntabwo ifite views nyinshi ariko hari indirimbo aherutse kudutamo yitwa Ahazaza. Bwiza Emerance arakorana umukozi, yaragiye agufatira Bruce Melody nyuma y'amezi 6 Bruce Melody adaheruka gusohora indirimbo, arangije aramubwira ati ngwino dufashe twamaze umukandida wa FPR Inkotanyi aba badutayemo indirimbo yitwa Ogera. Ni indirimbo ifite views nyinshi cyane, ndakeka ari nayo yagize views nyinshi kuri YouTube mu ndirimbo zo kwamamaza umusaza. Nyuma rero ngaho ibyo bidahagije kuri uyu muhanzi yagize atya abona ko ibyo bidahagije kugira ngo nkubwire ko Bwiza akora ari umukozi atajya amara igihe kinini adahaye abakunzi be ibyishimo. Yagize atya akoranye ikigoma gishyashya na Okama. Ni ingoma nshyashya rwose yitwa Favor, wanyarukira kuri YouTube ugahita uyireba. Ngaho ibyo bidahagije rero turacyakomeza. Muramuzi ni umuhungu wanyu Kevin Kade. Kevin Kade muramuzi, turamukunda, nanjye ubwanjye ndamukunda. Yamenyekanye mu ndirimbo cyane yitwa Munda. Indirimbo yitwa Munda ikaba ifite views zirenga 5,000,000. By'umwihariko abataramenye mu ndirimbo yitwa Munda bamuze mu ndirimbo yitwa Jugumira yiwe na Chris Easy ndetse n'umuvandimwe bita DJ Free Peter. Munyarukire kuri YouTube rwose mukomeze muyirebe, ni indirimbo itagiva kuri top, indirimbo nkunda cyane yitwa Jugumira. Ngaho ibyo bidahagije rero uyu musore wacu Kevin Kade afitanye indirimbo n'umusore bita The Ben ndetse na Element. Iyi ndirimbo rero bakaba bayita Sikosa. Twabaje The Ben impamvu yahisemo gukorana iyi ndirimbo n'umuhungu wacu Kevin Kade, aravuga yabwiye RBA ati umuhungu Kevin Kade ni umuhungu ufite impano kandi yicisha bugufi cyane, biragoye kuba wamuhakanira. Ikindi kandi biroroshye cyane gukorana n'uyu muhungu kuko afite impano, yicisha bugufi. Ikindi ngaho ibyo bidahagije rero ni n'inshuti yanjye. Kevin Kade rero muramuzi cyane n'umuhungu wanyu. Dukomeze rero, ni umurundi kazi yitwa Mimi Mireille. Mimi Mireille muramuzi, akomoka mu gihugu cy'u Burundi, akaba yatangiye no gukinira sinema hano iwacu mu Rwanda. By'umwihariko rero akaba ari kuboneka kuri YouTube channel yanyu mukunda cyane. Ndabona mwarakoze subscribe muri benshi, yitwa Big Mind Empire. Muri Big Mind Empire rero gukina na Bakiramani, ari gukina na Barfonsina ndetse n'abandi batandukanye hano iwacu mu Rwanda. Mimi Mireille rero yamenyekanye cyane muri iyi video nyarwanda ngiye kubereka, ni naha tugiye guhita dusoreza. Reka mbanze mushimire wakoze subscribe hano kuri YouTube channel yitwa Gikoperative, n'ahandi uzajya ushanga amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye usibye kuri channel YouTube. Ndagira ngo niba ubonye iyi video uri uwa mbere, please ntugende udakoze subscribe, kora igikorwa cy'ubutware. Reka tubanze dufate kano kanya gato cyane dushimire umuntu wese wakoze subscribe kuri channel YouTube yanjye. Nitwa Mafieri Originale. Reka mbashishikarize gukora subscribe, ndabakunda cyane. Duhurire muri video z'ubutaha. Hanyuma ubutaha ndashaka kubabwira ku musore wamenyekanye muri Gene's Comedy Show. Bamwe numvishe mwita ngo ni Seka Rusange, akaba yitwa Pirate. Je suis Pirate, Ministre wa Magendu. Niwe musore nshaka kugira ngo tuzaganireho, mbafitiye amakuru agiye atandukanye. Yitwa Niyo Bosco. Impamvu rero mudaheruka kubona Niyo Bosco abatamo ibigoma bishyashya, Niyo Bosco ubu ngubu ni umwanditsi w'indirimbo. Ni umwanditsi w'indirimbo, aranazisohora. Niyo Bosco rero impamvu mudaherutse kubona asohora indirimbo nuko Niyo Bosco ntabwo agikora indirimbo z'isi, ahubwo asigaye yandika indirimbo za gospel izamenyekanye nk'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Nazajya naririmba Niyo Bosco azajya aririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ayo niyo makuru ngufitiye. Ndaza kwikoza Tanzania rero nkubwire icyamamare cyawe ukunda Diamond Platnumz, akaba afite ikigoma gishyashya akaba cyita Koma Sava. Hanyuma hari umuntu umbwiye ati rwose turirimbire indirimbo ya Bwiza yitwa kandebe neza, yambwiye ngo nimbaririmbire ku ndirimbo ya Bwiza rwose nshyashya yitwa Ahazaza. Ngahazaza hacunja amashushanya kugeza no mu busaza, tuzaba dutuje duhuza ibiganza, aho urukundo rutujyana
abariho natwe tugana mbega ukuntu biryoshye noda n'abatindiye rero reka mbanze mbereke Mimi Mireille wamenyekanye cyane nk'umurundikazi uyu murundikazi akaba ashaka mu bantu yifuza gukinana nabo harimo Dogiteri Save ubwo nyine baba bamenya Papa Sova mwicare mwige Mimi Mireille rero reka mbanze mbereke video yiwe dukomeze turyoherwe n'ibiganiro kora subscribe ubundi tuwatwike hashe n'umuhungu wa nyuma original I love you doruyo none uyu se waruje kuraba nanje kuraba wari ubwakamubona Chérie ndi Chris sa ndi Chris ntumbwire yuko amajoro maze iminsi ndara ntasinziriye yo bari wewe ntumbarire yuko umuntu buri munsi yiriko ntesha umutwe mu gatondo mbere yuko mbyuka ari wowe mpamagara ntumbwe ko ari wewe kanyuhindutse ute nago twakudana gatumbi bimeze niyo umuntu agusabye amafoto kambwira ngo ntayifise unukunda kwifotoza Please. ntabwo wenda kuyamye nawe uyu none barataye umwanya nje kuraba jewe nta soni wewe None si kiya ukuntu gisa kunini kabaye nibebo yebo yakuntu gisa ntago njye nanizi ko nyine ko ushobora gutinyuka kumbwira gutyo ndavuze ngo hora kubera yuko jewe sinshobora kumva ko nanje kuraba ikigugu nkawe aho kuntu kimeze ibindi ukora jewe rero ko ntubura kuri telefone wazi ko je ntazo kubona wewe ikimba baje n'umwanya wanje nataye kuri wowe Peri uri kuramurengera. ndiko ndengera ibiki uyu wamukunze rero urabona jewe umuntu urabona wonse ukisha wewe wongura simuzu nziza wonwara muri saro wogera guta wongura amavuta wanisiga wewe rero telefone se shaho wonagura ndaba telefone ikunda kwitabira kuri kugenda kanyishe nana telefone nziza unafise rero ritoroka gumpamagara mu gatondo sasa no mwijoro peri wariye sheri ndakunda rero untaze umwuka gusa nani kindi gusa wankundaga nukuntu shajera gukunda ntanakuzi jewe kuko yenza kukumenya cyose yago ndakunda nk'umuntu usa nkawe ari dutahe nawe umwanya wanje nayine ko ndakoze mwintu byinshi cyane apana kwaje ndikumena gwawe wowe nta soni wowe tukuruka rero kari giraga nani mba dutahe kiko ndebe ibintu dukora kinje no kubarira nimero yiwanje yifute ntuzohirahire mu mamagare kanizere kutazicuza ariko nicuza mu biki bara ni no kwicuza mu kinkawe mbwira ikintu no kwicuza kuri wowe bro n'abatari nitwicujije bara ikintu no kwicuza kuri wowe Wakunze amafaranga cyangwa wakunze umuntu? sha n'umuntu ntawe uhari ko ndi kumuntu biyeboye burabira ibintu yambaye ndakiye gishati yambaye ko nugize None yeboyebo ihuriye n'umuntu wakunze. odeboro ntazi no kuja muri sari byari ivyo urambwiye ngo uyu muntu akunze ibiki nkunda ibiki rero nampereza ibintu ngomba gukunda kuri we nkunda iki kuri wewe Ukunda ibintu cyangwa ukunda umuntu? nawe nari kumukunda ariko jemura nta mpamvu yo kumukunda uyu no mukunda mwiki habize ukuntu yiyeresha it's okay nakikomereze sibire mu rugo ndabandanya nyene gusa ico no kubarira cyo nimero yanje yisibe nta soni wowe umwana nagozongera nuzo yo mana ngiye kubloka ni nimero yose yifuza sawa it's okay